Aingu yo blay season 4 akan kapor ke pemerintah. Baula penla yangi season 4. Manyo yang ni kalat. Ban sengap ban syak skor yang kecil ke BM ke jong blay. Pen pauru kajing priang sobha nam tab pipi barok ki para mesim ke bakodor. Ki bas sengap ban ki bas syak skor yang ni ke program ke jongi lembaga Good News TV. Da ka bangi ai ku blay ru ya pi. Hak kerteng ke BM ban bor jong tuai ban oprim Jesus Christ. Ngej bagani ke kubor bak jinge pusan hak ni step hak ni ke por ke pemerintah. Ublay kerku unyalam. Ya ke jimut jimperkat ke jongi bar kerpang ya ke jing ke jongi. Kapang kabing kwa ban kran hak ni ke por kelong. Sya bau blay peran kam yangi. Kan nong rem bangi kwa ban bu nak jin ke BM ke jong blay kelong nak kitab Exodus kelong ke balai ke dekat bakrway. Jin ki baong ngangalong bangan let show paro. Bat bangan yalam no ikun Israel nari Egypt. Kani ke benta ke penken mau yang ni bangnya pusan kumnu ublay upenan kam yu Moses badiau dingdo jong nak benta ke buram ke jong blay. Kawan raru ya ke jimperkat ke bakumno ublay upen kela ya ki bomlong Syah ki mentoy kat haduk bakilalong kila kelalong ki atiar ki bakrau bat ki bapelah kejin ke jong blay ke itu ingi lagi puli na ke kitab Exodus kelonong balai nengkong ter hagapor bau blay khot yo Moses udang hakata kapor Moses udang daitang unang ap jingri baju ap ek jingri ki jong thau jong u Jethro kecin ke jong blay hak dekat ke baar ke itu bakat bau Moses udang ap yang kita ke jingri hak wei ke lau bniap harengkat ke jingelam yang kita ke kenhon u angel utrai ulami pa ho Moses sepleng kita ke lau nong badai hangta utrai ulah khat jo Moses Hadin kata ublay ulah keli ka hak kecil jong me. Ka kata hak kecil jong me. Tu Moses ulah jubab. Ulah ong. Ulah yetu. Ti ulah yetu. Uding do. Exodus saw kat ar. Hak dekat ke balai ublay ulah ong. Yo Moses baun syem yu tu uding do ban berat yu uah kendau. Badai hangta ulo yo kamba ki bau blay ulale. Nau tau ding do uba haka jing berkat beriu. Om idan jimentoy ruem. Exodus saw kat nyo ka ong men shimro yo nyo ding do akci jome. Dau men saleh dak pelah. Haka dekat ke ba arpau ke itu yangi bau tau ding do jong Moses naduk kata kapor. Umlong syu tang uding do ndrai ulah kelalong uding do jong ublay. Bat Moses ulah syem nomor Exodus saw arpau ong bat Moses ulah syem ya laga tengah bagi lagi kun sendang. Bat ulah bu yaki halor kada. Bat ulah pai pat ceri Egypt. Bat Moses ulah syem ya uding do jong ublay halakakti. Ki kamba kiba pela kiba Moses ulale lengbau tau dingdo kalong Exodus kalong banyo dekat bapra haduk kat ar kai thu yangi bau tau dingdo ulah kala besen baru tau besen ulah nguit no yagi besen jong kinong lek bertong jong uparo Exodus saw kat saw arpway kai thu yangi barau tau ju uding do syarai masih Moses ulah tiet ya kawa Nail bakata kawa kala kelas 6 but om tang kawa ndai haduk ki kiu jong ki Egypt baro kala 6 Exodus pra iwe katsan kai thu barau tau dingdo lapha ya ki jakot ha baro ki pung kiwa but wat haduk ki ying jo ki nong Egypt baro la dap da ki jakot haduk ki jingtia haduk ki kiu ja ki kiu do barok ladap lagi cekoi sudah.
Exodus pra khat riu nhau kai thu badau tau dingdu lapan kala jenreng ya ka domet baro ba kita ki jenreng kila boy hakim riu bat kimran susu Exodus kendai arpu riu ki on tau dingdu lapan hap yu pria pertat bat ka ding persha iki jeb bat briu bat mrat bat jing thong jing tap nata Exodus sipau iway du khasan ki on tau dingdo la sho ya kri Egypt dagi puj haduk ba kita ki puj kila kiu klumar bat kila pen jenjar ya kri Egypt Exodus khasan arpuar ki thu ba tau dingdo la pen kat arliang ya ka duriau basau Exodus kat nyau iway nyau ki thu ba dau tau dingdo Moses ulah tiit yo mau siang hakapala mi ka mandi ikun Israel bat bakilayo di hakasakari klau Exodus khat nyo ndriu pra kaito badau tau dingdu hi bolong dingdu jong blai Moses ula job thma persha yaki Amalek hangning yo i bau dingdu jong briu habala IT how blai ula long udingdo ula kelalong udingdo jong blai ubadan bor pramen siem hakajing em jongi ngisngau bakajing em jongi kalong tang kum udingdo ubang ngim dasngau mentoy ai ngisngau kum bangim la banle shibun ki lane ngisngau bangim long ai ndai kachin ke jong blai Yohanes khatsan khandriu kong pi pim sim la jit yanga ndai ngala jit ya pi bat ngala thong ya pi ba pin yo ya lech sei bat ki so jong pi unyo yai ne bat ka ru ka ba pin pan na utau kupa ha kerteng jonga un ai happy lada ngin IT show utrai ula ban penenkam yangi lada ula ban penenkam yu dingdu jong Moses balong tang uding kano tam un penenkam yangi ki balong ki jingtau ki bakodor ki jong ublai pramasim bakodor upen kenmau yangi Bakcin ke jong blai ka kran ru yangi hakne ka por ke bamata da ka bakot yangi ba ublai ula ban penan kam yangi lada ngimon ban IT yelade hau wat numbu put yelade wat ndai sedang ban IT ban pen ya ke jing penan kam ke jong trai makcin ke jong blai iwai Samuel khat nhiều khat sao kong ublai ula penan kam yo dabet warla ulong tang ukna ablang brat Exodus sao shipau kai thu yangi bo blai ula penan kam yo Moses warla ulong tang ubatlun nong bishar nriu khat san kai thu yangi bo blai ula penan kam yo Gideon warla ulong ubatuk tam kam apostol kelnong kapasawat khat kabakat lai ublai ulat penkam mik sendan wat la ki long ki babi lane ki bom shampang kum juru Jeremiah iwei saw nyaw ki thu yangi ba ublai ulat penkam yo Jeremiah wat la ulong tang ukna ubaret kum ta ka khat yangi kum ki param sim bakodor hakane ka por ka pamata bangin IT lede hakikti jong trai bat ngin sha yo blai bo on penan kam yangi nakam ta ka buram ko jong wat la ngi long ki bomentoy hakijing pet jongi kum ki brio ndai ublai un priang yangi kumbangi long ladangi lanang ban IT lede hu bat un penan kam yangi nakam ta ka buram ko jong ladangi kloy ban kongo ya ke kau blai ukot nam ta jongi kumbalo peran kami uding du jong Moses
Ula penan kami ki batulun. Ula penan kami ki badok. Ula penan kami ki bom syampang. Ngej bau blay. Penan kam yang iru kumju. Jin ke jong blay. Nagi kitab Isayak lanong basau play kat baspau. Kong ma pi long kisaki jonga. Nga utrai bat usyakri jonga. Yau bang la jit bapintip bat bapingej hanga. Bat sngau thu hanga. Bat sngau thu bangalong utau bahaswa jonga. Om shimrat hau belai. Lemne hadien jonga. Om ru on om long. Saya sempat kecil ke jong belai ke ong. Ma pi long kisaki jonga. Nga utrai bat usyakri jonga. Yau bangala jit ba pintip. Bat pinget hanga. Bat sngau thu bangalong utau baswa jonga. Bat sngau thu bangalong uta haswa jonga amshimna thau blai. Lemne hadien jonga ro on omlong. Ublay kerku bangit skamba ublay kerku. Ya kena kapor ke pamata ke pangyo. Banya pusan lingkat nak kecin ke em bujang ublay. Bangin skau tu. Bar bangin kloy ban IT yelade. Bahaba ublay kuat yang nam tak buram ke jung. Ngin IT yelade ngin pendam red akmat jung. Bat nginget ba ublay ule borba bar ule kampla ha ke em ke jungi. Ublay nakam tak buram ke jung. Amen. Tuhin duai. Try ngi aingu ya me ablay nam tak kecin ke ba em ke jome. Ke ba pen mau yang ngi ablay ba bang ngi mlong ai ru em ke ko try la ngi pet ke jinglong jing em jingi ke ko jisu ba kodor. Ngi ngau bang long tangki ba mentoy ai ru em. Nei try ke kecin ke jome ke pen mau yang ngi ke por ke ba menta. Ba me kwa yang ngi ba met penan kam nam tak buram ke jome. Try ngi IT yelade. Ban ngi syak kan ko try ta ke peran kam ko jome. Bahang no no try ko meme I bet yang ngi khon ko jome. Ban peran kam nam ta ke buram ko jome. Ai bore ngi bangin kloy ban ko ngu ban pendam ban le ya ka. Ni dwai try men ker khu ne khubor. Ba ke jimpusan ke balingkat akan ke por pamta. Ngej ablay ba kita bas ngap ba ke sko ngi omat ya ke ku blay ke jome. So kunat ya ke dwai ke jingi na mo jisu ngi pan. Amen.